O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I nei tai au, sinai au whaafonga o talo le asalua. E tomo atu I talo le nei tai au. Pa'awa o mai le tai au nei o na haakia whamalanga I ngā whaalele malai whaalele au kila ona o le mālosi o le au. O le walua tai au so o aafia, ma e le o whaingofia I tangata whewai, whaapea I tangata ngā lulue o loo tautuaina. I whaamtalanga mai le malai waalele au kilani le te au le 5. I le tai au nei o loo tā uai e se fulu ma le tasi whai ngā malanga waalele whewai I totono New Zealand o le ua whaalea o ngā ina. Ai tolu wa whaatuai. E loo tā uai whai numera nei whai ngā malanga I se fulu ma le wha le tau nuua na po o na lava o le au. E se le wha se fulu ma le 5 whai ngā malanga a fia I le tai au ana nafi. E le o iai se a afianga I whai ngā malanga waalele whewai whaavau malo. O le ao lea e le ngata wa a fiai wa alele a o lea fo ina wha atua iai manisi o malanga wa a whewa I le sami. Ua tā pai tangata Northland le totongi atu o ilato ono le motu si o le elitise wha afua sei ma fua I le pouna pau. O le aso ana nafi le ana wha ailo wha alawa I tele mai iai e le pule sili o le Transpower Ellison Andrew le mafua anga nā lai ona pau le pou elitise. Ona ua tele ngaki na ave SSC e kone karate mai le base plate si le taimi e tasi. O le sasi leo le kone karate a le Omex on ma ua toe ta utino fo il whaatun silo le Omex on Moines Green. O le whaatamala wana tangata whai ngā luenga lea nā laiona pa u le pou elitise ma o le fo imo whaamalolo uma tangata whai ngā luenga e to otolu na whaia. O le muli ta ia o ta ia la sa ta tauna ta tala wa wai ngaki o lo mawele po na motu si ai le elitise mo le tusa. Ma le se lau wafe tangata Northland. Wha aso talo na pa ule po a o lea wha ato a wha ailo wha lawa I tele mai tua ma ufai mai ei tangata na a fia e ta tau na toe totongi atu I la tono le mea na tupu. Ai I se tali mai le Transpower o lo mawhai o na toe wha atalo sanga pa anga a fia nga I pule ngole malo si anga tau elitise lea o le si talai. I le tau wha atusa le Northland Chamber of Commerce o le vao le ono se fulu ma le valu se fulu miliona tupe ngaua pisinisi. E se I tupe toe totongi mai e ono sili atu. O le so le aso muli o le tau I tupe tele valu se fulu afe tā la le ana ofo mai e leo mo wha amtalanga I tu ina atu wha atatau. I le tamamara kopa malana whanau to atolo lo so e pea. O Tom Phillips ma le whanau to atolu na amata su e mai lava ia te se mo le lua whelua tasi masalo mi aisi sifo waikato po o nuu tua oi. Mai lea taimi o mai le soele I maua lava ma o le so fo iwa atoa I ai le lua vaiaso. Talua na au mai le valu se fulu afe tā lata I tupe mo I lata o tu inatu wha amtalanga e mawhai ai o na toe maua saunga le mu mai le whanau to atolu. Toe tasi le minute le se fulu lua I le poana nei wha le au ngā le valu se fulu afe tā la. Ma o le watu e au ngani mai leo I so o se tasi e si la fia nisi wha amtalanga e fe so o ta iatu. O loo sa ilia neila wa whaangota e le I toe fo I ane ana nafi Gisborne. Reporti mai le kalapu o tangata whaangota Gisborne e tolu wa whaangota na o I le tai au mō whaangotanga. Beta ai, o le ua fo I ane le lua ai misi le tasi. O le latalata I le 5 I le afiafia na nafi na mawai e leo reporti o le fo I ane le isi wa whaangota. Ma o le ana amata ngā lulue mai e lo le Maritime New Zealand wha apea le Coast Guard ma leo. O le tau le fitu le tai au na nafi na o ai. Beta ai. O le lua I tu la muli ane, le taimi muli na mawai fe so ta inga ma le wa whaangota o loo su e nei. O loo tau mate le saunga le mua o li ito o lua na o le wa whaangota o loo su e ona o le wha le tonu o le tau. Tu u whaatasia talo o tai au e le I maua lava, ma o loo wha awau mai ai le tai au nei sa I li ilinga. Ma tala wha ai u? Whana mai le ta avale le whale I mangele ana po, mana wha aleanga I nai wha amalama ma whai toto ai pulu whana. O le whale mu whaaleanga ina nei Plumley Cressy au kilani saute wha apeana ta whana. Pe tusa o le lata I le tula iwa na po. Reporti e le Herald o leo leo ina e leo lea whale ma ele o mawhaiona wha amautino mai e leo pe iai se feso o ta ingo le meana tupu ana po. Ma isi whale le ana ta whana mai fo I ta avale I vaiaso I le I mamau atu. O le amatango le masina le nei, lea fo ina ta whana ai whale o ne hanga mamangele I le po lava I tasi. O tala nalo Radio Samoa, manuia le nei tai au.